sugar nakaslem jong unongsan hima. Ka Nonglang Sports Club kum shibenta ka jing rakhi ya ka jing tap san posnem jong ka Sports Club lani ka Jubilee ksiar kan sa penlong ya ka Golden Jubilee Football Tournament arjar arpusau hamadan Nonglang pendan yo Lingdo Southwest Khasi Hills. Nakaliang ba koridor lin Lingdo Secretary Nonglang Sports Club uliathu ba ka total price lani ka khusnam baro ha ka limpung kan long arlak tengka ha ka bagi nong job kinyo ya ka songpisa Beningkong long shilak lai po hajar tingka haringkat bat ke trofi nyo po hajar tingka naga benta ke kinhon ke bawan baar bat kumalong menta ke jingpen bha bat penhe ya kamadan ru kalayat shat naga benta ban penlong ya ketika lempung shishu ba koridor lin ulayat ho ba ke sports club kala sedang ya ke jing rakhe ya ke Jubilee ksiar nadu usnam arajar arpulai bat anyo ban penkut nadu usnam arajar arpusan pada hagi ni jing pen kre ke sports club kalau yawan penlong ya shibun ki limpung yelek kai ba pair nado ke football, basketball, badminton, volleyball, archery bat kiwei ya ke balawan ban yashim benta shirhem nado ki samla kin thai bat shinrang ki hebret bat ki rangba kumta nakal yang ke Nonglang Sports Club kala khot bat wear ki kinhon bat ki sports club ba pair jong kari khasi bat jantia ba kinwan ban yashim benta bat lek men lang bat ke sports club ha ketika lempung ke bansa sedang ha katayo bakhaddo jong ubnai nailar lani katayo ke beningkong jong ubnai nailor jungi ka Nonglang Sports Club ni se ban ai ngoyo nong thau nong bu ba ula yerap yang iki kun jo kan ka sunong ba ngila ke jo menta sya kan ka san posnem jong ka jinget liti jo kan ka sports club haka bobun ba ki paralog nok sunong jongi ki layo kiso ki ba pair leba ka jingdon jong ka sports club but piu iba kan ka madan ro leba kan ka madan haka bobun ba ki kena leba ka jingile kai athletics jingile kai ki sport ba pair berkam tam ka football kila pau ba kena dina posno jungi bun ba ki bili simenta haki ka inter district kila simetaru kila mi kamaru ya ka interstate ni hapo national level haki disiplin ba pair mentapat iso sarong bani thu epi baro ki parlok jong kari khasi jantia jungi banaleng jungi ka Nonglang Sports Club ngila kenjo mataya ka san posnem kabade ka Golden Jubilee ke bangi ong ti pareng mereka khasi jungi ong Jubilee sia ti sekmen du kata hakba ngedon lang ni ki para membaru ni rasil sarong isu tarat bha ya kini ka benta na kadau ba ublei lo ka khuyangi lengba ki temen jungi ki bala ya lamnati ya ka shino jungi ya ka sports club hakba ngila kenjo mentayo momer hadu san posnem karta te kini san putuli ki snem ki bala yati kumbala ong ti ba ngili shibun bha kiso te kermen ba nang ni shikamaru nginsa nangyo bun bha kiso leba kaji trikam jong ki parlok no shno jungi bat kaji simenta bha jong ki khana bat ki parano shno jong kani shno jungi ngidon ka we ka benta ka badon kam bha kata ka deka jim penlong ya ka tournament ni khot ka kata tournament ka deka tournament football ni khot ka Golden Jubilee Football Celebration 2024 ani arhajar arpusau te pui ko bani thu epi kendiat ba hapring kan ni kejeliti ngila perkren adu arhajar apply ngila perkren namta kan ni Jubilee bat ngin sapen kut shen haunu arhajar apsan la bandai brai match ni brai mi namta kan ni ka jing celebrate jungi te preng jo kan ni ke jingeliti jo kan ni ke jing celebrate jungi bun ki discipline hakbang ngale nak benta ka jing berkrau jungi yakni ka Jubilee sia iki disiplin ke ba iko ban brief pi kendiat kalong way kadika football hak bang ile yele barabor international lani posnong ile ka interdong football nadu ki under 12 under 15 nata ki kentei ta ki rangba above 30 nangta ya ki samla shenrang ni ong bet samla shenrang bet di hendrai kajing ya lenti kaba nilai ya kalong ba
haki bubun hi kimenta don ki khep ki ba haki jiduna jungi bun ba na ka daw jong ka jiduna ha kalyang jong ka finance henry ni sukumen padi ba ngiliyo ban peniat yakini ki discipline omdei tang kata ka football henry ka archery ru ngilayo ban peniat le kai archery interdong ngile le kai po snong ngile peniat le kai ru ngile seng ka tournament puni snong international bai ki snong ba perfect lo shimata ni snong jungi nangta sa kwedi ni don jitu kumbang ila se shimata men shwaru haka volleyball haka basketball nangta haka badminton nangta haka athletics ru ni la se shimata ki por bo men shwa badminton ru nale jungi ka sports club ni mur sana pen ya iktaru tingi don ki tan kupiti ba per ke ba nale jungi ka sports club ni la shna ni la bu ni la thau kita kupiti bat peniat sha ji kam jungi ni su sorong ba haka sports club jungi ni don ki kena samla ni kitemen ki ba ya sutar ba terekam lang banon ra ya ke jing roy jong ka sports club ro kowe usnong nadu kitemen kisan rong ba juga snong menteri snong jungi bat kum juru ya kiwi rong ba ki bla pilat plenty yang ka sports club ki belera pengi ke bubun kilyang ni seuban pau hopi kma jupi press ba kare ke jing khu jong ki ba nilalong kumbang nilong mata ka sports club ji bat binglayo ban kerjo ni momer san posnam kumbal ong ye pi menish kmat bat namar kata bang kidbab kidriang ru ba kani ka program jungi ka nek jing rakhe jungi kani ka jubilee share lani golden jubilee menta kan salong ka basiso bat kalong ka job da ka jing yesim matalang jong ki paranong susno jungi bat kum juru khamtam ya kani ka tournament ke bahe menta ngi lamut penial kai kaban sa long ha ubnai oktober ha ubnai oktober first week jumrai oktober lani last week jum september tina kementa kani ngi weru ki tim lani ki club lani ki sports club ki basut tanat ban yele kai football ban wani simata ha kani ka tournament jungi ti ya ka price ya ka ayu ru ni ni labu ya ka price bat ka ayuru ti ngi kremen ba ki parlok jungi ki basutan ka jingel ka football kin sa wan ya simatalang ha kani ka tournament tinaleng jungi nimdon bun ri ka ban ong henrei tang kata hinaleng jungi ko ban ya cherlang pi bat ni khot ni weru tam e pi ki pait nong susnong jogane dong than jungi bat kari khasi jungi khasi jentia ki basutar bani lekai football namar bangi mud ban stang ha banai oktober haki tayo bani kong lani ha last week jong u ni banai banwan september di new year ni khode phi lara phila subha wani simatalang wan ya sakilang ya kanika jipania jungi ka sports club kubangi le ya hakini snem la debno ni set penong ki program ba per ki international joko football bat ni layo ban penkut ya kani ka invitation kalas invitation jungi kadai hau arajar khatra henry ki ni kum ka sports club hi menta usnem ni la mud ban peniat ya kani ka tournament kebangi ong ka golden football tournament menta usnem arajar busau hakaba ka prize jong kani nila bu arlak di baningkong kalong chilak laipau plus trophy bat ka baar lani runners up kalong new pojar plus trophy tina kabata kani kumbat berkrau ya kani ka jingrakhi jungi ya ka jubilee share new year ni khot ya barok khot ki team lani ki club lani ki sports club ki ba football ki ba sutanat bele kai football banwane simatalang ha kani ka tournament barngi khna ba ikremen ba jingwan jopi kalong hi ka jigur khu nam ta jungi we ikumjuru niweru ya pi ki pai ba barokhoit joka doga thanjungi rikhasi jungi ru baro rikhasi jentia la banwane simatalang bano sakilang ya kenika program jungi kubang sasdangshen ha uni ubanai oktober kade katayo bani kong lani ha ka tayo bakhadu jung september ti kata hina leng jungi ka sports club ni ko banwer ta jungi